Gledate novi video sa cvetnog kanala Kruna VD. Dobro mi došli. Polegle ruže, ruže pokrivači tla. Polegle ruže su popularne od 70. godina 20. veka. Gaje se sve više u vrtovima kao baštenske biljke i pokrivači tla jer cvetaju obilno. Mogu da ukrašavaju staze u vrtu i kamene zidove ili da budu kao ograda samostalno posađene ili u kombinaciji sa drugim biljkama. Posađene u velike saksije ili žardinjere ukrašavaju terase i balkone, a mogu da budu i zanimljivo rezano cveće. Polegle ruže formiraju niske žbunove koji se razvijaju u širinu. Njihova veličina varira neznatno u zavisnosti od sorte, geografske lokacije i vremenskih uslova. Vrhovi izbojaka su blago povijeni, po čemu su dobile naziv polegle ruže. Listovi su sjajni tamno-zelene boje. Ceo žbun poleglih ruža se prekriva cvetovima različitih boja od ranog leta do jeseni. Cvetovi mogu da budu u širokom spektru boja, od ćilibara, cveta jabuke, ljubičaste, korala i bele do jarkih boja, kao što su ljubičasto-crvena, ružičasta, žuta i crvena. Većina varijeteta ima neznatan miris cvetova ili ga uopšte nema. Postoje dve grupe poleglih ruža. Prva grupa obuhvata ruže koje su priljubljene uz zemlju i mogu da porastu u visinu do 30 cm. Druga grupa poleglih ruža ima bujniji rast i mogu da porastu u visinu od 40 cm do 1 metra. Ove ruže odlikuju se zdravim porastom i velikom otpornošću na niske temperature. Zbog svog specifičnog habitusa sve se više uvode u ozelenjavanje slobodnije formiranih zelenih površina. Sade se ispred grupa grmolikih ruža ili niskih i visokih četinara, zatim kod ozelenjavanja kosina, podzida i stepeništa, nadalje kao bordura oko terasa i duž leja, a sade se i u balkonske sanduke, kontejnere ili kao srednje ili srednje visoke stablašice. Ipak najviše se sade u aranžmanima s višegodišnjim cvećem, perenama i ukrasnim grmom mušmulica. Imajući u vidu da ruže pokrivači tla ili poleguše imaju veoma različite habituse, s tim u vezi i gustine sadnje su različite. Nisko rastuće i patuljaste sorte sade se gušće, 3 do 4 komada sadnica na metar kvadratni, dok se bujno rastuće sorte sa širokom krunom i visećim granama sade 1 do 2 komada na metar kvadratni. Svakako, gustinu sadnje treba podesiti brzini porasta i habitusu krune zasada. Habitat biljaka je jako bujan, ali za razliku od drugih ruža, njihovi lastari padaju prilikom porasta i puze po zemlji. Na taj način prostor biva prekriven mnoštvom prelepih cvetova i tako se dobija fantastičan efekat.